Hey guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Tukaba tuje kubereka indi modoka iri ku isoko, akaba ari Toyota Prius yakozwe na 2012, ikaba ari hybrid. Kuri wifuza kuyigura imodoka ikaba ifite agaciro ka $12,000 ndetse nayifuza kuba wayimenya usanzwe ubona zigenda, tukaba tuguhaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, imodoka ikaba izana na key imeze itya, ikaba ari lock, unlock ndetse na panic button, tukagira na keyless entry aho ushobora kubloka cyangwa ukadebloka imodoka yakoresheje kano gasensa. Tukirambira imodoka murabona yuko dufite controls z'ibirahure, seats y'imodoka akaba ari uko zimeze ndetse zikaba ziri na manual. Dukomeje hano inyuma murabona yuko n'intebe zose nazo ni leather. Alright guys, tugeze mu modoka akaba ariyo view dufite. Modoka akaba ari push start button. Tuje kuri runo ruhande iyi modoka ikaba ibirahuri byose ifite biri auto, aho ushobora rimwe uzamura cyangwa umanura, even kuri side yo hepfo ndetse no kuby'inyuma. Tuje hano imbere no dufite controls za retroviseur zacu, ashobora guchanginga ibirahure ndetse ukaba wanabifoldinga. Hano tukaba dufite multifunction steering wheel, aho dukontorora radio yacu, volume, guhindura amasheni yacu ndetse no guselectinga mode, niba ari CD, niba ari auxiliary, bluetooth, AM cyangwa FM. Ndetse tukagira naho dukontorora temperature y'imodoka, murabona uko tugenda duklika kuri no temperature. Ndetse tunaje ahangaha murabona no guselectinga niba imodoka iri bugumane umuyaga wo indani cyangwa iri bwemere uturutse hanze, byose tukaba tubikontororera aha. Nkuko muri kureba hano uko duselectinze agatara kagenda gahinduka. Tugeze hano imbere niyo dufite display yacu, ndetse display tukagenda tuyichanginga dukoresheje ahangaha muri hangana. Shutter speed ya telefone ntabwo iri guhura ni modoka. Akaba ari dukontororera isaha yacu nkuko muyibona aha, ndetse tukaba dufite speaker zigeze muri 4 ziri mu modoka. Ikaba ari entertainment system yacu. Tuje ahangaha akaba ari dukontororera climatiseur. Imodoka akaba ari automatic. Du pointing out imodoka tuba twabazaniye Prius tuzana ntabwo ziba zihinduye nkuko abandi bantu benshi bagenda bazizana. Kizakubwira ko Prius itahinduye, uzabanza urebere kuri ano magambo, akenshi zihinduye aya magambo bari kuri runo ruhande kuko umushoferi aba yaragenewe uburyo, ndetse n'iyi screen yayo ibiri ku gice cyo hepfo ntabwo iba yegereye umuntu w'ibumoso. Murabona yuko n'iyi center console yayo ikavinze igana ku muntu w'ibumoso, mu gihe izindi ziba zikavinze ahangaha. Impamvu tuba twabazaniye zidahinduye nuko imodoka zigiye zihinduye, cyane cyane ama Prius akunze kuba azana ibibazo kubera yuko baba bazihinduye, cyane cyane mu Barabu usanga ama calibration y'ibintu bimwe na bimwe batabikoze. So iyi ngiyi tubafitiye ikaba idahinduye, ikaba iri in good condition. Hano tukaba dufite cup holder imwe, tukaba dufite cup holder ya kabiri, cup holder naho dutereka ibikombe byacu. Tukaba dufite naga storage room gato yahangaha, ndetse naha murabona dufite aho twashyira izindi storage zacu nk'iyo nk'amacupa, ndetse no kwa shoferi murabona ko hari. Murabona yuko dufite foot brake yacu ibiri ahangaha, cyangwa se handbrake niba ariko nayibara frame, niho dukoresha akaguru. Imodoka ku bantu bagira na marinete ikaba ifite na aho wabika linete zawe. Alright guys, akaba ari view y'iyi modoka hano imbere. Twaba tugiye kubereka n'inyuma aho abagenzi bandi baba bicaye. Tugeze ku ntebe z'inyuma murabona yuko nazo zifite ibirahure biri automated, nazo ni leather. Tukagira na cup holder ahangaha iyo mwicaye muri babiri, mu gihe mudakeneye aka abantu batatu bakwicaramo. Tukagira no storage dushobora kubikamo ibitabo cyangwa amacaja y'amatelefone yawe. Murabona yuko na legroom yacu irahagije
ni nini ku bantu bicaye inyuma, ndetse iyi akaba ariyo view yabo bareba imbere kwa shoferi. Alright guys, akaba ari bigize inyuma y'imodoka, reka tubereke na boot yayo. Alright guys, iyi akaba ari uku inyuma y'imodoka hasa. Kugira twa accessing boot, hano munsi haba hari akabuto dukanda, murabona yuko ni boot nini cyane, aho tubasha unlockinga kugira ngo turebe ibigize munsi, aho tubika mu accessoire yacu, ndetse tukagira na cover boot yacu mu gihe udakeneye ko abantu bicaye inyuma bareba iri muri boot y'imodoka yawe. Akaba ari uko imodoka inyuma iteye. Alright guys, akaba ari kuri iyi modoka tubibutsa, akaba ari Toyota Prius yakozwe 2012. Imodoka akaba ari hybrid in good condition. Wifuza kuyigura ukaba waduhamagara kuri 0789 imodoka ikaba ifite agaciro ka $12,000,000. Twizere ko nawe wari wagushaka kumenya gusobanukirwa iby'izi modoka wasobanukiwe, ufite ikibazo nawe ukaba waduhamagara. Urakaza neza muri Alani Autos.